Kertong MP na ke NPP ke Badairu ke Menteri Sorkar Jala ke Kong Amperin Lingdo. Kalakam baki Menteri jong kitanat Sorkar kami hadalhi ki jukner laki kti tang syuan ki Menteri ke NPP na Jala Meghalaya. Ke Kong Amperin habakran ha kejingalang balong ha umsaw so yong ha ka hanyo tarik rempang arjar pausaw kalakan tak juru ya ke Kongres ke Badai ke Parti ke Bomdon Sur bat ke Bomdon leer syu hakiwe ki Jala. Kakong amperin ke laong ba menshua ha kapor bakadang don ha Parti Kongres kejuya kenduk bun ki jing bat ki pat baru ki matlang ya ke jing Henry menta nadu bakalarung bat long menteri sorkar ke NPP ha bakalet syadalhi bantit jing khang jong ki menteri jong kinu ki tanat sorkar kami kam shimla don jing syu. Masong buat ki staff buat ki PSO jonga tong ini calculate kai kanu bon na ko wei ka constituency ngadon kam banyo ban job ya kini ke MP banyo ha ka caka bodon emlin da pi ai tang mas fu jaru kalbiang ha ka caka bom dan emli pin ai tang pra hajaru ngatrai kalbiang ngin poi ta ka lailak ar pho lailak ar san pila mo ban ai take ka bot ba pi ai ye ba samlin chana Hila kanu talaang khatlai hajar pentam dia ngasang ar hajar katsan labiang ngalale ya ka calculation menne bagi staff ki jonga ban ngoong ya pikir bah ka ski voting ngadan kam banumdon kata kacing siir mandan ka polling station banumdon ki nongtrei ki jongi banyada ya katu ka EVM you don't come pinya tray pinya shong shit lada kasni tepot hongreng ka EVM hapu polling station lemon kibriu nalayale MP mentang sa tip plan sikiwigi constancy gele election kumno matalong shirkai Tito ay nga kata kakunan. Kanungon na pedeng jong pihang ni Ra kakti gibna ay nga katran lani katlaya jarbon. Ra pangadio Baro mo. To padeng. Po iya kalengka. Pat ay nga tangkata. May pala. Ay nang gigibigi party den no. Ma? Iya mali jong fi day parar kami jong ale fi dang dong naman manakaning apo di pi. Nama to kam lele. Iya don lala ka jong jersey, lala ka jong party, lala ka jong teming. Bat na kermen ba hakani ka MP pinya kersan lem. Doi lem nam ta jong ni but ka tim jonga ka bom chutia kum bom thia ma le kam lele. Apa pi kwa yu so jong ka jing chap pi hapan do thia do dem pi hapan thaj ban jam. Man nganget bang play un petli ya kawan Shillong Parliamentary Constituency ban kermen bangin yo ban ya shan hakata kasngi ka pipa yang nga Delhi ban rungi hakitu ki office ba te myo shu ban ru nakabashay mo klem kan to you know kam de ka ching kan to kata kadi ka ching ya khana shisha kala namar ngayu hang the ha Delhi hi Kaladan kajeng hiran kabashir kay kaba piong kajela ayuru kabalet syakata ka election banong bakan kiu biang ban on yo job biang da ka parti kongres hagi jela baro mdon syo bat kata kajeng ya isi iwe hapdeng kita ki NDA bakata ka kongres kabla isatmet mangingi day tang ginong yolam kibadang day tang kisyalanay kibarit hakatay kapung kaday tang ibay isyalanay ibaladangam kami ngampet ha ginwan kitay kikaba kin syudad kin syungoy panlakot Henry nga don jing kermen hapadeng na jiglong syalanay ru bagitay kikaba ikadakar Kitay hangtay kibasyong hakatay kaduriyaw ba? Kiito ya kapati NPP. Tikasyong hapi upad ba? Pinpa biyang yo uban kendo jing kendo mau siang sa sansnem. Ne pinpa ya kita
ki bakal lenti san perpei kalapet kepa syati syadali. Mapi ki nong syong snong jong ka syelok parliamentary seat pin hak rai. Kakumi jong kayeng habaka ay pam yung lok bat ki khun kahun ban bam tang tasyit. Malay pin kuslay kata. Kakami yu ko ban bam dok syong yaladi kan ay ki khun da kasyit. Wat kuslay. Kita itang gimau jing tut. Bat ngan tho ipi. Ngampat jele MP menuru pat ngam jupo sniru bangan yele MP. Ndai mentang lalong kertong. Ngasayu ya kata ka jingdon kam ya ka seng ka jongi ban yeng scam. Hakini ki sarkar senrok namar ngidei ka kami ha ka sarkar senrok. Kloy ba. Man aye ka kusyonggi kiwe. Dama poy ka eleksyon. Ani wo kutingat her syakhay. Klet lut kido babang patiang kilayo. Diwat kuslay. Ngaday mga kagsiyang. Kabanlong man lang yang kata kajinglong kajing manjong kajing kersan jong kapati jongi. Hakilay pong rew tuli ki constituency.